Parlok sa season 4 ngapreng singo bahai feeling ba kini ke YouTube sedang jonga temetang onra epi kawe kubor kaba yuli se don napreng jumpi ban sabitar badom yanga badon ru napreng jumpi ban sero henre wanam singo ngansiem ya kepang pedang lada kalong kumnu ru pimde bandom lani bitar yanga henre pinjuba lani komen hapo yano pi kam ide katkum kini ke result yakaba ngawanra ha kini ke election MP hapo ke jalami klia kan salong ha kat kendai trek menta ubna banwan kata ubna besau ka election ke bakampla namar ha kini ke MP kan dei ka jela ke benengkong du ban yo tep ya ke vote MP ha kari India hi brokoi kidon kato kini ki parti ke bakampau hapo ke jalami klia ke ban siakun ya ke election MP hapo ka Jalan Melia Kamtam Lele ke bawah Kamsyong Shit Bah kedai Silong Parliamentary Constituency. Ki kertong ki panyakun ki don iwe kong amperin lengdo I Dr. Ricky Eja Singkon iba karjarin iba yakun naga parti UDP iba bensen pala bat ku lakon kema kiwe yule se kinang don Henry haduk menta de tangkite ki belapau nagam taban ya kun ya kene election MP na Shillong Parliamentary Constituency katkum kejing pe jonga ha kejing long jingman la ne kejing don jong ki amale o yule se la dangi pe ni laban ong ba ke UDP kedai ke babundu ki MLA ha mangi kenlang bat ke UDP bat HSPDP Henry kumbangi ong ha bagi syong ha tunum bos kila ban hap ha kanu kopor om don bela bantep Henry ha bangi pej ya ke pang pedeng pede ya ke jingdon jong ki MLA ngi I ba ha kini ke election MP na Shillong Parliamentary Constituency ka parti NPP kan dei ko weni ki ka parti ka bangwan hakamat rani banra ya ka thong jong jingjob nagamta kani ke election MP na Shillong Parliamentary Constituency namar katkum ka jingdon MLA jong ki ka don hadu prangot kawipat ka bangwan ha kerdan ka baar kata kan dei na ka parti UDP ULC namar bakadei ko weni ki parti walada Kisyong hatnum bosru yulisi umdon bahablut kidang sa katukat ni namar kidon hadu kat arngut ki MLA jong UDP berhadin kata kindon ru sa arngut ki MLA jong ke parti HSPDP yulisi lada ki hap arngut lan laingut ru ngatrai kidang don hi katukat ni kebarang yesa bat ke parti UDP lani ke RDA kebaki atrelang bro artli kiseng rilum U bawana keran kabalai ketkum kejengpet kejongang ide ba ke parti kongres kanwana keran kabalai walada kedon tang songut ki MLA na Shillong Parliamentary Constituency Henry balai bakawan ngimde ban kinpo mungkin telur ke parti kongres namar ba ke parti kongres kade kaweni ki ke parti kabala kampau ha kejala meklia bat kam tamru ha keri India hi brokowe ngamut ban ong bakane ke parti kawan ha kerdan kabalai beli bakawan ha kerdan kabalai habangi pej ya uni u sitting MP jong kejala meklia ulebat mentala laitem haba ubat laitem ngits kam baki pajba ha kejala meklia kli itu itau ba ya ke parti kongres warlada kimdei ki balai kendu markmat yulese bat kim ya ya u babensen pala Ukraine ha ke parlemen rewar la kataru yulese kidong kerjaan kongres kidai kiba itep mensem yulese kemla ban kelad dai na kata kedau ba parti kongres kan wan hakar dan kebalai ka bawana keran ke basau pede kawan ke parti VPP balai bangabu ya ke VPP ha keran ke basau ngamsam la yu ngamsam ken ya ke jingwan jong ki pajba nagamta ban sngap ya ke canvas lani ke meeting jong ki ke parti na ke kapor Henry ngapet perman ketkum ke jinglong jiman lani ke jingdon jo ke MLA hapo ka jalami khlia ngiui ha Shillong Parliamentary Constituency kamtam harilum khasi MLA jong ke VPP ki don tang saungut habangi pej kebut pade dai tang iskasil ke VPP kam klain Henry hawes kasil riboy district bat kum juro janghel ngai ba ke VPP ke dunaba ke jingyo ya ke vote Henry warla kata ui ki pajba ki babun ki ya telun ba sya kene ke
parti namar kedai parti kebarang temai berkampat don dak sniu hangno te kumtang yu i man la ki meeting lani penlong jelang ngayu i bet ba ki ba ki babun ki lek ban ai jing kersan ke bapura ya ke parti WPP Henry ngim la bantip la ki ai jing kersan nadu kadonot lani ki ai jing kersan tang syaka bapau kai kaba ki ba ki dang don ban bet halor kani ke result ya kaba nga persyang ban wanra lengba ke jing pet perman ke jonga bat ubawan hakerdan kebasan kata undai ulakon kema nemar undon unyale kum independen kandidat yulese kan simjing ya ban yo ya ke jing job namar babun ki ba hapo ke jalan mekla yo lese kim itu itau ya ulakon kema te tang kata parlok ke kaba pidan batong haba pi komen hapo pimde ben bitar ni dom yanu henry penbet ya komen penbet jik risol jompi na pedang kita ki banga ngabu banengkong NPP baar UDP balai kongres basa WPP mano ki banwana karan manengkong mano banwana karan baar balai ter lada kamdai kate kabangang air sol wat amsni kup sibon ngin sia kendo ka video